tuia te rangi, tuia te whenua, tuia ngā kākahu whakamiharo a te tangata kia eke ki te kauhanga nui o New Zealand Fashion Week Kāhui Collective. E te iwi kua tai mai a something for the people. Toko ono ngā kai hoa hoa kākahu e whakaatu ana i a rātou kaka. Ko tētahi no Fiji, te misia o Lavinaka. Let's talk about you as a fashion designer. What goes into your mind when you're creating clothes, and especially indigenous clothes? Yes, I think there's one thing I make sure to represent, and that's our Suluvakatanga that we wear in Fiji, and we know the rest of the Pacific Islands carried as well. When I started doing menswear, I wanted to make sure that I was bridging a gap between our culture and the Western world. Vinaka Vakalevu. Kia huri te aro ki tēnei mea, te Kāhui Collective. So the Kāhui Collective is a group of Māori and Indigenous designers. You know, in this industry, in the fashion industry, it is often seen that each designer is in competition with one another. So for us, for whakaaro Māori ana, you know, we wanted to be somewhere, be in a space where we can feel supported and not in competition. Ko ngā tangata Māori e whakarite ana i ngā kākau ātāhua, tāne mai, wahine mai, irawhiti mai. No reira e hoa he kākau mo tātou katoa. Tiro ia. Piss me off. Tupera i tō tuara. Ona mai hara. Koere taki ke konea mate au kāne ki te āta titiro he hape ana tāira. Ka hore rawa. Hoi anō, kia kōrero tātou ki te pau whakahaere o te Kāhui Collective. Kiri Nathan, he aha te kurahuna, he aha te paenga o tētahi kai whakahoahoa. I think it's very, very important to understand construction. So understand the rules of fashion, understand how to pattern draft, how to cut, how to sew. You don't have to be a master of it, but you need to understand it. Know the rules and then break the rules. Awe tērā. Now let's go, last one here. I want you to rate my fit as a fashion designer. Rate my fit from my shooters to my jeans, to my shirt, to my hat. What's your honest opinion? Okay, my honest opinion is that this is Stan, so I'm all about it. I'm all about it. He Māori ia. Oh. And no here. Te warewhare? Oh yeah. Okay, warewhare is fast fashion. That's a no-no whānau. That's a big no-no. Engari, the hoop. Ngā hoop, Those are Essex. the best running shoes. I don't know if they're best for like I don't know if they're best for a runway or fashion environment. But bro, if you're going for a run, yeah, Essex is Okay, it sounds like I'm not going to be a great fashion designer, te whānau. Me, hei aha ngā kākahu. He pai taku taira kirikau. Sorry? Tui tangata, tui koroa e te whānau kua e ngā wawata i konei ki New Zealand Fashion Week. E mihi nui ana ki te Kāhui Collective, i te kaunga o ngā mahi, i te auaha o ngā kākahu. Now, if you guys need another model, you know who to call. Monta Tivoli, something for the people. Ka pai wada monta. Ei, I ki te au i tētahi ringa. Ahua ri te tana ringa ki a koe, te mau e tahi kākau ahua Fiji. Ko koe tērā, i reira koe? I Fiji? No, I te fashion show ra. Kāhore, e hara. Kore e puta ki ngā kaipapa pēra. Hei kore ai. Just hoa Hei, ki ngari te pai o fashion. kakapa i te rāne. Hua mafia poster hanga i tēnei rāne. Ha nea ana te noho. Nā, ana, tō Run hoa. DMC. Run DMC. Tō hoa i reira e whakakite ana i ngā kākahu. Pua, i reira, kei reira rātou ko tētahi kāhui kai hoa hoa Māori. Kei te whakarite rātou i tētahi Indigenous Fashion Show Māori hei te 2022 mā whitu. Koera te take i haere ai me ara wake, oh bro, kūna e ne kakau. Ai. Kare moe mo ngā krapu, bro. Ai, well. E te tika ngoi. Koera hoki tāku ki ai, engari, mea mai mea ki te tangata Fiji ana, blood on your hands. Nō reira kei te kororo mō te krauna i Fiji. Ngā mahi a te krauna. Nā, koera, hei. Kati, he pai ngā krapu. Wow. Kei te kōrero pūrākau ngā kākahu. He koera te rerekētanga o ngā kaihoahoa take ki wera Trellis Cooper ma. Ana, ko ngā kākahu he tohu o te mana motuhake, te auahatanga me te rangatiratanga. Ai. Ei huna i ngā momona. He ao te rangi ka auhia, he huru te manu kātau. Koera te kōrero. Ai. Hoi anō. Let's go. E te whānau, don't forget, like, comment, even if you disagree with us. Something for the people. Sure.